муҳимтарин хабару гузоришҳои рӯз барномаи иттилоотии пайғом манзили шумост. ассалому алайкум. субҳи санаи 21 ноябри соли равон дар маҷлиси ҳафтавори назоратӣ ки таҳти роҳбарии раиси шаҳри панҷакент абдухолиқ холиқзода баргузор гардид, асосан иҷрои нақшаю супоришҳои қаблан муайян шуда таҳлилу натиҷабардорӣ гардида, барои ҳафтаи нав дар назди масъулин дастуру супоришҳои мушаххас гузошта шуд. субҳи санаи 21 ноябри соли 2022 маҷлиси ҳафтавори назоратии назди раиси шаҳри панҷакент баргузор гардида, дар он масъалаҳои муҳими шаҳру шаҳрдорӣ мавриди муҳокима қарор гирифтанд. дар оғози ҷаласа гузориши муовини раиси шаҳри панҷакент Хусрав Дӯстбойзода дар бораи рафти даъвати тирамоҳии ҷавонон ба хидмати ҳарбӣ шунида, ба ҳайати комиссияи даъват ва шахсони мутасаддие ки ба ҷамъиятҳои деҳот, маҳаллаҳои шаҳр аз ҷониби роҳбарони корхонаву ташкилотҳо вобаста шудааст, ҷиҳати таваҷҷӯҳи пайваста ба ин масъала дастур дода шуд. дар маҷлиси назоратӣ ҳамчунин пешниҳоди прокуратураи вилояти Суғд оид ба бартараф намудани қонуншиканиҳо дар баррасии муроҷиати шаҳрвандон, рафти иҷрои лоиҳаҳои сармоягузорӣ, обуна ба матбуоти даврӣ, иҷрои нақшаи андоз, омодагӣ ба истиқболи рӯзи парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон баррасӣ шуда, ба роҳбарони ташкилоту муассисаҳои марбута барои пардохт кардани қарзи истифодаи оби полезӣ, нерӯи барқ, бунёди боғҳои интенсивӣ, ба кор андохтани нуқтаҳои радио дар мавзеъҳои муқаррар шуда, равшаннамоии хиёбону кӯчаҳои асосии шаҳр ва дигар масъалаҳои муҳими рӯз супориш дода шуд. маҷлиси ҳафтавори назоратиро раиси шаҳри панҷакент Холиқзода Абдухолиқ ҷамъбаст намуда, аз масъулони тамоми соҳаҳо даъват ба амал овард бо дарки баланди масъулият, вазифа ва супоришҳоро иҷро намоянд. гузориши Сабрина Акрамова ва Исмоилҷон Холов. ба ифтихори рӯзи парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ки ҳамасола санаи 24 ноябр таҷлил мегардад, дар қаламрави шаҳру деҳотамон рӯзи ягонаи ахбор оид ба мавзӯи парчамат ҷовидон бо Тоҷикистон баргузор гардид. мутаваҷҷеҳ бошед ба гузориши хабарнигорони мо. ба ифтихори рӯзи парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар асоси нақшаи чорабиниҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлати вилояти Суғд ва шаҳри Панҷакент санаи 17 ноябр дар саросари шаҳру деҳотамон рӯзи ягонаи ахбор дар мавзӯи Тоҷикистон парчамат поянда буд баргузор гардид. вобаста ба рӯзи ягонаи ахбор дар толори китобхонаи марказии шаҳри Панҷакент рӯзи ягонаи ахбор баргузор шуд. китобдори китобхонаи марказӣ Хоҷа Муваҳҳилола зимни суханронии хеш пиромуни муқаддасоти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷумла дар бораи конститутсия, нишон, суруди миллӣ ва дигар рамзҳое ки Тоҷикистонро барои ҷаҳониён муаррифӣ мекунад гузориши муфассал дод. ӯ изҳор дошт ки маҳз дар иҷлосаи 16 шӯрои олии ҷумҳурии Тоҷикистон ки санаи 16 ноябри соли равон мардуми кишвар 30 солгарди ин анҷумани саодати халқро қайд карданд, санаи 24 ноябри соли 1992 бо иқдоми пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон парчами нави ҷумҳурии Тоҷикистон пазируфта шуд ва айни замон воқеан парчам як рамзи ифтихори давлатдорӣ мо мебошад. дар рӯзи ягонаи ахбор дигар аз нотиқон ва иштирокчиён бори дигар изҳор намуданд ки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳанӯз бахшида ба 20 солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон 3 августи соли 2011 баландтарин парчами ҷаҳон, парчами ҷумҳурии Тоҷикистонро дар майдони парчами шаҳри Душанбе партавафшон карда буданд. имрӯзҳо мардуми шарифи шаҳру деҳоти Панҷакент ба парчами давлатӣ, соҳибистиқлолии кишвари тоҷикон ва рамзҳои муқаддаси он эҳтироми хосае доранд. мо умед мекунем ки парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ҳазорсолаҳо чун рамзи давлатдории миллии тоҷикон ҷовидон
باقی میماند. با مناسبت 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در شهر و دهاتی پنجکند کارهای سازندگی و بنیادکاری بومرام ادامه دارد. گزارش نوبتی برنامه از آبادانی یکی از گوشه‌های دیار اطلاع می‌دهد. متوجه باشید. ساختن مکتب‌های زمانوی و معاصر یکی از سیاست‌های معارف‌پرورانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان بوده. بهر پیشرفت ساحه معارف در کشور تدبیرهای ضروری راه اندازی گردیده است. شهر پنجکند نیز یکی از شهرهای پیشرفته کشور بوده. در آن بهر علم آموزی خوانندگان همه شرایط فراهم آورده شده. در شهر و دهات از جانب مقامات و صاحبکاران و شخصان سخاوتمند ساختن مکتب‌های زمانوی و تعمیر مؤسسه‌های موجوده ادامه دارد. یکی از چنین اشخاص صاحبکار بابا میرزایف سلطان می باشد که برای 360 نفر مکتب بچگان دهه سایه آبدار جماعت دهاتی کاسه‌تراش ساختمان مکتب را به راه مانده است. چطوری از گفته ها برمی آید زمینی بیکار خوابیده را برای بنیاد مکتب انتخاب نموده و با حشر دست جمعانه اهالی ساختمان بنای مکتب آغاز گردیده است. بابا میرزایف میگوید حالا آشیانه یکم را آغاز نمودند که آن از 8 صنفخانه و 2 خانه معلمان عبارت است و مقصد دارد تا آشیانه دوم را نیز با 8 صنفخانه و 2 خانه معلمان بنیاد نماید که در عموم 16 صنفخانه و 4 خانه معلمان می شود. رئیس شهر پنجکند عبدالخالق خالقزاده از این مکان دیدن نموده بهر بنیاد مکتب مصلحت داده بود. میگوید صاحبکار با راهبری رئیس شهر، رئیس جماعت و عهده خود گرفته همین را با خلق عزیزی خودم با هم سایگان همین دیه از چارباغ، نو چماق همین هایم به من کمک کرده ایستادند. باز چندین صاحبکاری که در روسیه هستند، در از دهه کاسه‌تراش در همین دیه هستند و من کمک خود را رسانی سایم. من با همراهی همه اینها یک جای شده خدا خواهد همین مکتبی کم باشدم خود یک ایتاش شود خود 2 ایتاش به 15 صنف 16 صنف رسانده و دولت خودم و جناب عالی و رئیس شهر و رئیس ولایت و رئیس جماعت و خلق خودم از صدقه میسپارم. آینده با بسیار جایهای هست که آباد کردن در کار و هم به ذمه خود گرفته چایخانه، مهمانخانه در مبینای قشلاق یک جا حاجتخانه خدا خواست ساخته و خلق خودم میسپارم. با صاحبکاری محلی بهر بنیاد مؤسسه به جز اهالی ده اینچنین مهاجران نیز کمک نموده نمایندگان جمعیت دارای مسئولیتش محدود کارخانه مشترک زرافشان اشرف عبدالحکیم و سیدوف بهروز دست کمک رسانیده. از جانب کارخانه مذکور برای کار در انشاءات مصالح ساختمانی و تکنیک‌ها دسترس گردیده است. باید یادداشت شد که تا این زمان زیاده از 300 خواننده این دهه برای تحصیل با مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقمی 75 می رفتند که این مؤسسه از دهه سایه آبدار 3-4 کیلومتر دور می باشد. ساکنان از بنیاد مکتب در دهه خود خوشحال بوده مینداری خیش را به حکومت کشور و صاحبکاران ارزیابی می دارند. من امینوف سینا ساکن دهه کاسه‌تراش و چقدر که جناب عالی در تمام سخنرانی‌هایشان میگویند جوانان آینده ملتند. ما ساکنان دهه کاسه‌تراش نیز جانبدار از سیاست پیشگرفته و خیرتمندانه جناب عالی هستیم و از همین سبب تصمیم گرفتیم که در دهه ساختن یک مؤسسه میانه زمانوی را به راه مانیم. مردم دهه باشند خود را به طرف نگرفته و کارهای آبادان یاری رسانیده ایستادند و چقدر که میبینید به طریق حشر عمومی خلقی این کار به راه مانده شده است و کارمندان ساختمان را با 3 وقت خوراک گرم تامین کرده ایستادند. ساکنان بهر هرچه زودتر انشا گردیدن مؤسسه دست جمعانه به حشر برآمده آموزگاران نیز در روزهای استراحتی برای کمک به ساختمان میآیند. ما آموزگاران نیز این اقدام را دستگیری میکنیم و مخصوصا در روزهای تعطیل تصمیم گرفتیم که اینجا با گروه کارگران و حشرچیانی که در این بنیاد این انشاءات برای
این مردم حیاتاً مهم سهم ارزنده خود را گذاریم. این ارزشمندترین تحفه به 32مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان می‌گردد. با اساسگزار صلح و وحدت ملی محترم امام علی رحمان و رئیس محترم شهر پنجکند محترم خالقزاده عبدالخالق و اینچنین به صاحبکاران از جمله صاحبکار محلی با میرزایف بابا سلطان اظهار سپاس و مینتداری بیان میکنیم. иншооти мазкур ба талаботи меъёрҳои сохтмонӣ ҷавобгӯ буда сохтмони муассиса то ҷашни 32 солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ба итмом расида баҳри таҳсили хонандагон ба истифода дода хоҳад шуд. гузориши мартаба раҳмонова ва хаём ҷураев. идомаи барномаи иттилоотии пайғом дар доираи ҳамкориҳои ширкати садо ва симо дар шаҳри панҷакент бо мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳр ва ширкати рахш такси 3333 бахшида ба 30-солагии иҷлосии 16-уми шӯрои олии ҷумҳурии тоҷикистон, рӯзи президенти ҷумҳурии тоҷикистон, рӯзи парчами давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 47 хонандагони ин муассисаи таълимӣ иншо навиштанд. бо мақсади баланд бардоштани ҳувият ва худшиносии миллӣ дар байни хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии шаҳру деҳоти панҷакент, телевизиони симои шаҳри панҷакент дар ҳамкорӣ бо мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳр ва ширкати рахш такси 3333 озмуни иншои беҳтаринро бахшида ба 30-мин солгарди иҷлосияи 16-уми шӯрои олии ҷумҳурии тоҷикистон роҳандозӣ намуд, ки даври аввали он дар макотиби миёна баргузор гардида, даври дуюми он қисман бо иштироки хонандагон аз муассисаҳои миёнаи таълимии шаҳри панҷакент дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 47 баргузор гардид, ки дар он шумораи зиёде аз ғолибони даври аввал фаъолона ширкат варзида барои ба даст овардани ҷойҳои намоён байни ҳам рақобат карданд. тавре аз мушоҳидаҳо маълум гардид, хонандагоне ки дар даври дуюм, яъне ниҳоии ин озмун иштирок намуданд, бо як маҳорати баланд фикру андешаҳои худро дар бораи иҷлосии 16-уми шӯрои олии ҷумҳурии тоҷикистон, ки аз санаи 16 ноябри соли 1992 то 2 декабр дар қасри арбоб баргузор гардида буд, ба таври муфассал рӯи коғаз оварданд. бо вуҷуди огоҳӣ намудани масъулони озмун ҷиҳати истифода набурдани манбаъҳои маълумотӣ аз ҷумла телефони мобилӣ, китобу рӯзнома ва ё ба истилоҳ шпаргалка буданд хонандагоне, ки ба таври пинҳонӣ аз ин манбаъҳои маълумотии манъшуда истифода бурданд, ки албатта аз тарафи назораткунандагон нисбаташон чораҳо андешида шуда аз толор берун гардида аз идомаи иштирок дар ин озмун маҳрум шуданд. бояд тазаккур дод, ки бо мақсади шаффоф гузаштани озмуни иншои беҳтарин дар даври ниҳоӣ ҳамаи чораҳои зарурӣ ба роҳ монда шуда, қоидаҳои баргузории он ба таври зарурӣ мавриди таваҷҷӯҳи масъулин қарор гирифт. ёдовар мешавем, ки даври дуюм, яъне ниҳои ин озмун дар байни муҳассилини муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии деҳоти шаҳри панҷакент рӯзҳои наздик баргузор ва ҷамъбаст карда шуда, ғолибони озмуни мазкур муайян мегарданд. бо сарпарастии ширкати рахш такси 3333 ғолибонро чунин тӯҳфаҳо интизор аст: шоҳҷоиза 4 роҳхат ба осоишгоҳи Баҳористон, ҷойҳои якум, дуюм ва сеюм бо мукофотпулиҳо сарфароз гардонида мешаванд. бинобар ин хонандагонро зарур аст, ки барои иштирок намудан дар ин гуна озмунҳо фаъолона омодагӣ дида, маҳорату истеъдод ва дониши худро бисанҷанд. зеро мақсад аз ташкили чунин озмунҳо пеш аз ҳама рӯҳбаланд намудани хонандагон ва тарғибу ташвиқи онҳо дар роҳи омӯзиши илму маърифат аст. чун пешвои муаззами миллат гуфтанду ҳамеша мегӯянд, наврасону ҷавонон ояндасози миллатанд. пас моро месазад, ки ба бовариву эътимоди роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сазовор буда барои дурнамои миллати хеш саҳми босазое гузошта бошем. бинандагони азиз, дар ҳаминҷо барномаи иттилоотии пайғом ба поён мерасад. барои ҳар яки шумо саломатиро хоҳонем. то барномаҳои навбатӣ шоду пирӯз бошед. хайр.